Ebyo nabigambirwa izoba lya nyuma y'abazi mu kanisa ya All Saints Church Bushenyi Greater erukushanga mu tawuni ya Bushenyi obukiretu wabo Reverend Amon Tumusime nekaye babiri nibasima ruhango abarabizo mboro hamwe no korwanya no wabira ryo mugwiraro atiyo nuko mbutumwa bwa Bishop wa humwiro buhirwe yo Dean Wilson tumuhirwe korabara baziro kwe harokoroga abana batari babo ngo habo kubato kumanyura kutambere Erukire ubanzara libiri ukagire bicanaga ukamumana kahanda ko umucoka utari kumanya ngo ari no n'ubuhugu korera ejo diguri rero ko kwakasowa mushabera beke uhereza ngo ngire kutaki abazire bashabirwa kushabira abana babarano hamwe n'abanyabuzare babo eshari z'urukushana neza barakushabira abana barakwezara Obanda kwita oyitere gishayo ho beshabiro yakushabira n'abandi wabana ndashemerwa noshemerwa by'abantu kusire byawe Reverend Amon Tumusime najeranga urahanga nuwe yambere nyino kumwora uwe bari kusibombishaka bwa nyuma yo kugwiraro bazarwa turi abana bashatu abana umwe n'umushi ndijo n'umwojo bonka mama kari umugwiraro arikushanga nkegesha natorera nkoko ikintu kegesha ariyo natucicara nkoko umbishaka nkahi bonka koranguranga nabasa kwibusya nkoko deno kaba umuhereza mazumane cyembabazi agarukire yashongera umungiri y'izoba arikugira ngo akaba yagire kuri sente z'abantu hamwe no kupakasa ati umunyambabazi yamuyaye yamushomesa yamuhindure cyaro bwa hati nagiye kuza kuri sente z'abantu ukanahwerwa umushawarhanga Derek Erdad mbine rest in peace wanyuma yo kweta tata kumuherezo mu muri sumo secondary school yamuherizo mu rumo twaza yitwaguma nshoma aba bahendire no kusima Omuganda makora abakristayo bose abadikon bwa St Philip's Church of Uganda Mitoma bashavirwa kamera hari mukama base kuba yambabazgu abarako bahigansa evagambirwa hakusima ko mukikuru Jane Juneki abo kweze myaka 8 yo bukuru kandi umukoro nugwe gumwabire nayijuko mushija we za Baron Juneki omazire myaka 22 arjoro magara genseji kandi umukoro gukorira wahakanisa yo busabadikon bwa Mitoma omukoro gwebembirwe Bishop Wilson Magambo owahumwire nabo cyo najya twetise tujunwe ngarwo kuyamuzunire abana simero mwasi nkabanendano nuko nje mutikorera abo kwankanaringwe umushinga mumisha wazara umwana ushimye kumwegeso kunda ruhanga kiretera yakora ibintu bikire yambakurwamo umuntu wovunaniza abebembezi ba government bashabira bazire bamwe kwegarukamo bakagumana bahana abana babo tumetema amana kuzabana bari ku muhanda gusire kugira ngo nyinshi akanature twakuzire cyangwa arasimya kacinana abana bituba twasigaye n'abagabo bari mu muhanda tubaratore ati haroho nakasente akakuzomba kayikuru kurugaha myaka 8 ati mbwenu nazagumiza mnatunga nakasente kandi n'abana be tibayine buzibu gashaka Mike twakire na Ben Muhozi